Ay mayat samot ng mga latay ti babaw ninta. Rosalia bakit? Ay nawaw, apay paylaang gardulakay. Wala, tapno adda ti katulungam ni ti balay. Nukasta nga adda ti papanak. Nukasta nga adda trabaho. Nagrunakit adamot ni baby. O sige, mga lata, ngam adda ti standard akayat ko. Ay nawa, masapul pa'y kadiday ta standard. Ay katwan saan amabalin nga uray asinula ditan lakay? Sige. Jak kayat ti ubing ababaw nun. Anya nga ruti kahit mo. Tay 50 years old and above, kanjak kayat ti sexy. Tay bilbilan no iso. Anya? Bakit ti kahit mo ababaunin ta? No anya ti imbagak, iso ti masurot lakay. Nabasak ti karatula anak kapaskil di taruario, Mare Rosalia. Adda ka di parikot marikora. Apay matakas jay, Mare. Apay ka di ayamare. Diretsuan nakman. Mangala kayo iti katulong ng 50 years old and above mo't, Mare. Iso nga rod mo ti kayat ko, mare. Jak kayat ti ubing kan sexy launay ababaw nang. Ay nawaw, panagkunam ka de kat kabailan ti 50 years old tag trabaho, Mare. Saan mo't anarigat ti trabaho, mare? No aglaba, adda ti washing machine. Saan unay amarigatan, taadda akmat at tumulong kan kwa na. May mayat mo't latano tay 30 years old, Mare. Napigpig sa ngagtrabaho. Basta siya, jak kayat ti ubing ababaw nun, mare. At dati aplayak at trabaho di tabangir asityo, Andres Lakay. Anya nga, trabaho, Amy, bakit? Katulong Lakay. Adya ka dito, mayat abangalakin ka. Iti kasta nga edad mo, bakit? 55 mo? Binasak analaing ti karatula, Lakay. 50 years old and above ti babaunan akayat da. Ay, kat padasam nga rin, dagaplaya. Baring maala ka, bakit? Dumagustuhan dak, Lakay. Nasken kanupay ngamin amakita dak iti personal sakbay nga agdesisyon da. Lala. Mapat ka karuda. Itamot lang. Tapno among pasok kay ti standards da. Awon, Lakay. Agdigo sa klabi et. Nagsarita kami kini Nana Amy tay Rosalia bakit? Madlaw na saya at kan nagagat ni Nana. Kan tagabangir si Chumot lagaya. Mayat ano kas na? Kalugaran tayo mo ilang gayam. Kung gaya, stay out ti kahit na bakit? Panagkunam, pasok ka din ni Nana Amy, iti standard mo. Manong aminan ti tawon ni Nana, gardo lakay. 55 na kanon. Ag 56 into no may bulan. Madlaw aki kay ni Nana. Nakita ket nakaaritos, kan addapay kwentas na. Agraman pa nagbadbado na. Iso na laang, ta sexy mo, saan abilbilan. Angam, okay lang, ipadas ta. Kaano nga ro damang rugi bakit? Mabalin mat itano kayat na. Naurnong timureng amalabaan. Okay lang katikin ka nga stay out, bakit? Wen, okay lang, taasidag laang matibalay na. Numalpas ti trabaho na, di mabalin na ti agawid. Anya nga iti ko na ni Madam Sergardo. Okay lang kadikin kwa na ti stay out. Wala na. Imanugot ni mamo. Mabalin mo lang nga mang rugi ka. No, kayat mo lana. Ay, mabalin ka de nga intun umay asaba dulaangan amang rugi aksar. Ha? Apay nga lana? Anda nga minlakad mi kanila kay ko intun madamdama kan intun bigat. O sige. Masapa ka nga ron nga umainton Sabado na ha. Alas 8 at daha kuman ditoy. At sir, agyaman naklaunay. Da kayong tuntag sarita kin ni Mama Rosalia anton Sabado. Madama nga min apat paturugan na tanak mi. Ay sir, agpakadaak nga rodan. Okay, agan anad ka na Amy.
Kumusta nga itilakad mo? Amy, bakit? Good news, Andres Lakay. Naalak adagos iti inaplayak at trabaho. Ay, katmayat, ano kasta bakit? Mangrugi ak inton Sabado. Stay out. Ay, wala. Ang dami ti tricycle ta. Ito, Lord, kinsukunin ka laingan. Tapno saan ka amaman no gamagmag na bakit? Agyaman aklaunay, Lakay. Ala, agilalakan. Tamangal daw tal. Anya ti sida? Siniga nga bangos. Ay nawaw. Nagimasan, Lakay. Siyempre ha, nagluto ako iti paborito masinigang. Talabayang mitten tinauli, anagsidata iti sinigang. Bakit? Kunakman no alas 8 ti trabaho, mita. Agsagay-say ken agarito sa klaangan, Lakay. Ay nawaw, masapol ka di nga galitos ka. Wen tapno presentable akmat. Ala, agawam nga ron. Tapno saan ka amalado, bakit? Anyat orasan aya. 7:40. Ay nawaw, nasken nga rod nga agaw akti agsagay-say. Ay umunakan, ta isaganam ti tricycle, Lakay. Sumaruno akmat la adagos. Agawa ba? Diyak kaya tagur-uray gerwal, bakit? Wen ka day, danag mo na aya. Sabado ita, gardo Lakay. Awan ka di pa'y ni Nana Eme. Awan pa'y matrusalya bakit? Amang ano pa umayon na dyan? Kaano agalas 8. Kunak no imbagam kan kwa na nga alas 8 nga umay. Katuan man. Apay nga rod nga awan pa'y. Anya nga oras ngayon ang makapaglaba. Relax ka kadilang, bakit? Relax. Ha? Bakit? Nang mo, ti uungur ti tricycle. Amang ano da na Amy daytan. Ay kat mapan mo nga roden lukatan ti gate Lakay. Uwan bakit? Mabana ko. Dagito'y laang tinaskan alabaan nyo, Nana Amy. Iwashing nyo latan, tapno saan kay amarigatan. Dagiti bado ni baby laang ti ano sa nyo nga igalgal. Ay uwan, awan ti parekot no may papan iti day taabanag, Madam Rosalia. Lumalpas ti panaglabayo, at dati sandwich ken Diyos iti kusina. Makaammo kayo matan nga agmerienda. Ay uwan, Madam. Ala, mapanakon iti silid mi. Da kayon ti makaammo ditoy. Ay, mabiit laang, Madam. Ada ka di pa'y masapul yun, Nana. Ay, jak batamaw no kasano ti mangusar iti washing machine, Madam. Awan nga min washing machine may. Isuro na kumapay, tamangan no, makadadailak adin na oras. Nasapa kalaunay nga imbay, Andres Lakay. Awan pa'y mati alas 5. May bayat ti masapa. Ngim ti maladaw, bakit? Agsublikan tulaangan inton Madam Dama, Lakay. Ang mga numakita na ka ni Madam. No ang bumlaang, Lakay. Sa balay, ti panagkita ni Madam kanya kitay. Jak amo, no maragragsakan nga taon, no madisdismaya kanya. Ha? Anak kumangan ti pakadismayaan na. Hey, jak mat amo kan kwa na ah. Ada magayang bisitam, Nana. Apay adi mo pastrakan. Ay, kwa, Madam, nilakay ko. Umay nak kumasukunan, ngam nasapa mat unay nga imay. Ay, di ka madanagan, Madam. Maanusan na mat aguray dito'y ruwar. Nakaaritos ka manan asimrak, Nana Amy. Ay, talaga akastoy ko, Madam. Jak kayat amakita nakaaritos ka. Kabayatan ti panagtrabahom. Agraman ta kwentas mo. Ikatumot laang. Uray nakaaritos ken nakakwentasak. Maaramid ko latamat anasaya at ti trabahok, Madam. Awanan ti adu asao. No imbagak nga ikatam. Agtungpal ka laangan. Saan aday ta agkalintagan ka pay laang. Uwan, Madam. Ikatilkon. Kasta agtungpal ka adagos.
nalpasan ti trabaho, madam. Alas 5 matlaangan. Mabalin ko ka din ti agawin. Mabit lang, Nana Amy. Adda ka di pa'y ibilin mo, madam. Inton bigat. Jak kayat amakita akas tatikawas mo. Nalawag ka din? Nay, adda ka di madi iti kawas ko, madam. Agpadyama ka laangan. Jak kayat amakita naka-skirt. Wano naka-blouse ka. Ay, iso nga minti komportable kanyak, madam. Nasakit ti matak ang makakitkita iti kasta pa nagbadbadom, Nana. Saan mo matla ang abagay? Kikay kalaunay, ka manumatan ti tawon mo. Ha? Oh, ada ka di reklamom? Kwa, Madam Rosalia, awan matkit day. Kumusta ba't nga iti trabaho, Eme? Agmay sa abulan ko laang nga nagtrabaho kada Madam Kinser. Kasjay matan ti trato ni Madam Kanyak lakay. Ay nawaw, anya titrato ni Madam Kinkaya. Di na kayat anak kaaritos ken nakakwintasak kabayatan ti panagtrabaho, lakay. Ha? Agraman pa nagbadbadok. Di na kanu kayat. Anya? Jakman mo. Gamkalat matakas jayan ni Madam. Mayat mat ide. Impalawag ko laang matken ko ana nga uray ki kayak ama ko na. Maaramid ko mat anasaya at ti trabaho lakay. Hey, amangan ba't nyo insecure lang ni Madam Buken ka? Iso akas tabakit. Katno adayo nga ububing ka na pinpintas ni Madam ngam iti siyak lakay. Isulaang nga, ta medyo tsabe. Ada talaga dagiti tattawa kas tabakit. Saan amaliklikan? Itaman lang ngay may kapimasyar, Mari Rosalia. Ay, win ata maboring ak ijebalay mare. Iso nga intugot ko matlaang ni baby. Naimas titurog na, Mare. Nasapang amin ang nakariing itay agsapa, mare. Aywan, kumusta gaya magtibabaunan niyo, Mare? Amo, mare. Kasla na pintas launay ni Nana Amy ababa unan mi. Kikay. Anya? Kita ang tiladawan na. Nan? Ay, manuti tawon na na, Mare. 55 na, mare. Ne, saan ang madlaw 55 na, Mare? Kikaya talaga. Siksipay. Day tangarod, mare. Kikay launay. Ang, kumusta ti trabaho na, Mare Rosalia? Mayat mare. Awan ti makuna, tanadalos ti trabaho na. Isuna lang ang tadyak magustuhan ti panagbadbado na. Agraman aritos ken kwentas na. Ay na, Mare. Insecure ka man siguro. Ay sana, apay ko mga agbalinak na insecure. When tauray 55 ti katulong yo napintas latta, Mare. Kas na ko namon, nadalos pa iti trabaho na. No siyak ti mauma, ikatek dayjay anana Amy. Ay nawaw, apay nga ikatam no nadalos mo ti trabaho na, Mare. Day taki na insecure mo man ti pakpakat mo, Mare. Insecure ka iti bakbakat ngam iti si ka, Mare. Sa bagay, siksi mo nga men ni Nana ngam data, Mare. Panagkunam, Andres Lakay. Mabalinan ti kastoy akawas kao. Ay, win, bakit? Kastamit lang tikawis mo, di kalman. Simple akit kitain. Nasaya at mat nga road. Kastuyan ti kawas ko nga agtrabaho. Sana kun nga agkwintas ken agaritos. Tapno awan ti makuna ni Madam Kanyak. Uy na, amangan mo saan mo atong palin ti kayat na. Kit matis mayakit tilin ka. Ay, day tangarod lakay. Tinapatag, ket mayat itdatangdan ko. Hala, agrubat na karulan. Tapno saan ka maladaw iti trabaho. Mapanak mo iti bangkak. Iso pa niya maimola. At datinadlaw ko ken kanana, Amy. Ay, anya day tasar.
Jakmatan makita ti aritos ken kuntas mo na. No ide, naka-blouse ken skirt ka pa. Ngam, itasan mo tan. Kinasarita nak ni Madam Rosalia, may papaniti day taabanag, sir. Di nakano kayat ang nakaarito sak. Ken di nakayat ang nakapalda ken nakablawsak kabayatan ti panagtrabaho, sir. Ano niya? Jakbat mawatan no apayakas jay ni Madam, sir. Si Roman siguro ti kina-insecure ni Madam mo na. Mayat mo ti panagbalbado. Disente ama ko na. Kano napinpintas ken napudpo daw ni Madam ngam iti siyak, sir. Sabi lang ngamin ni bakit ko na. Kat da kayo, siksi kayo latta iti kastang edad nyo. Iso siguro, ti may sa ama kagapo no apa niya insecure launay kada kayo. Sigakit di mo't bakit simrumanin ti na insecure mo niya. Awan ti amok abasol ko, gardo lakay. Ay nawaw, nalipatam ka ditim paaramid mo iti babaw nanta. Kat, anyangay ko ma. Abay, di mo ka di kaya't amakit kita, a fresh ni Nana Amy, bakit? Nasakit nga rod ti matak, makakit-kita. Disente mo ti panagbadbado na bakit? Kikay, ngambagay na. Basta siya, diyak kaya tikas dyan. Ay nawaw, agraman bakit? Paka-insecure pa'y Rosalia, anyan. Kita ama, kat uray anya ti isuot na, bagay na latta. Kasla sumeksiksi pa'y nga rod sipod nagtrabaho dito'y balay. Ha? Narigat mo't numakampante amangan no siyak pa'y ti maawanan. Mawanan mo ta sasawam dita bakit? Anya ngay ti amok, amangan numapasamak ti pagdandanagak launay. Narigatan. No ti adday ti panunot mo kit isukat ka. Kamali ka bakit? Itan niya kumama kagapo, nga ramidag ti kasta. Sa maysa, bakit kun addan ti asawa ni Nana Amy? Bakit launa yun? Diyos mo, Mare. Ay nawaw, nabsugak pa ay Mari Rosalia. Oray agmerienda ka latta, Mare Cora. Inpabulod mo kumatipayong mo ni Nana Amy tapno saan ang mainitan ni Jaruar. Bay dita, Mare. Imay dito'y tapno agtrabaho, saan atapno agpapintas. Sa bagay, uray nangisit ni Nana ken napintas lat tamat. Ken siksi pa'y Mare. Ay na, di mon pakibiyangan day taan na Amy, Mare. Sana ol iti bakit akatulong yo, Mare. Saan amadlaw abakit? Inay-aywanan na siguro ti bagi na ide. Una, ngam na sobraan mo ti kinakikay na. Kikay, ngam bagay na latama, Mare. Saan mo? Si kakit di mat, Mare. Takin na insecure mo man ang tipakpakat mo. Agsarita taman pa ay na Amy. May papanitian niya, Madam Rosalia. Ay na, pasensya kan no pinakibiyangak ti kawas mo idi na minsan, Nana. Ay, okay lang ang kanyak, Madam. Maawatan kayo. Okay lang ang kanyak no isublim ti sigod, Nana. Bagay mo ti kasjay. Tapno fresh ka akanayon. Kan tapno presentable ka latamot akit kitaan, Saan ka nga agungat, Madam? Saanin, Nana? Naamiris ko asaan anasaya at ngagbalinak nga insecure kadagiti tattaon iti aglawlaw ko. Anya ko matipaka-insecure am kanyak ngay, Madam. Wen taki kay kalaunay, Nana. Saan amadlaw a 55 mon? Kasla ubing kalatta. Sana kas kanyak. Manulaang titawan ko. Kat agroprupa akon agurang. Saan mat, Madam? Napintas ka latamat, uray kan anak mo laang. Pudnon, Hana? Wan, Madam. Pudno ti ibagbagak. Sa bali ti kinapintas yo, Madam. Ay na. Agyaman naklaunay, Nana Amy. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Wan ata pudno mat, Madam. O ala, agtugaw ka man kit dinana. Tag meriendata.
Saan tayo kumanga agbalin nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Makontento tayo iti adakan no anya ti langa tayo. Iti kasta kat naragsak ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apayade mo pagtrabahoon day ta Wilma, Ryan ading ko. Di na pa'y kaya tag-apply manang LC. Ay nawaw, kasta nga rudan, papakpakan matenken ka. Shh! Tangiwat mo ka ni manang. Ang mga numangag na ka. Ay, uray pa'y mangag na. Pudno, magtibagbagak. Di ako mapakibiyangan ti makitkita yung manang. Concern naklaang matken ka, ading ko. Iti kasta pa'y laang aramiden day jay Wilma. Madlaw nga adasad-sadot na, ading ko. Awan pa'y ti anak yo, ngam awan ti kunana nga agtrabaho. Feeling dun niya, mat. Ag-apply to manang. Kaano nga raw, no siyak ti sika, isinam kit din. Nakasat-sadot launay, mat. Ay nawaw, saan mo't akas karina manang? An mo maya ti sadot nga asawa. Adda man ti kontrata mi ti sa bali a lugar. Bakit? Kaya't kadi asawan day ta. Saan ka manen ang makaawid iti mano nga aldaw, Ryan Lakay? Huwin bakit? Di bali ah. Tadamot ni manang Ilse akadwam dito balay. Manungay nga aldaw yoy jay. Yak pa'y masigurado bakit? Amangan mo't no umabot iti mano abulan. No awan ti trabaho mi. Agawid ako dito'y balay. Adamot ti motor apag service ko bakit? O sige, awan mo't pagpilya. Aganos ka bakit ha? Urang pa'y ti urnong ta pagpatakder iti balay nga arapaap ta. Awanan anya pa'y nga rod ngay. Makis istorya ka ngamin kin manang Ilse. Nukas tang awan ta aramay daw. Tapno saan ka maburing wan? Manang Ilse, agrubata ko. Kaano ti panagawid mo, Ryan ading ko? Jak pa'y sigurado manang. Jak maam mo. No kaano amalpas ti kontrata mi. Ay nawaw, Apay ka di manang. awan ka diti as asidig ka pagtrabahwam. Agi inanos tayo pa'y lang nga manang. Kurang pa'y ngamin ti urnong mi apagpatakder iti balay. Iso nga naanusan mi mo't yag na dito'y balay yung patakder day dinanang kentatang. Ay katawan ti mabalinan ading ko. Agpada talaang mat nga awampay balay na. Sayang mat laang ti abang. Kani, dakkel mat ti balay dananang. Ay nawaw, nakamisuot kamat nga imay Mari Elsie. Apay ka di aya. Ay na, marurudak ka talaga iti dayjay nga ipag ko, Mari Mime. Awan ka di manan ni ading mo dita. Iso anapudot manan ti ulo, Mare. Ada kontrata da, Mare. Ay, jak nga rod, amo no kaano ti panagawid na. Talaga asaan kayo nga agkaalaan kan ipag mo awil niya, Ay, Mare. talaga asaan, Mare?
Abong ka di itay. Nagluto iti sida na laeng. Anya, Hindi ko nakamanganak. Awang matin tinabate. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan kung naglutuan na. Kat awan mat aramidin na maray. ano samlatan ti agluto amare. No may papanmat itinanganan na, ibagam ta inawan na. Awan pa'y mat anak na ngas asikasun na. Awan mat laeng trabaho na tas tadot kat nga rod mare. Dahil ti may sadyak kayat mare. Awan ti anak na nga asikasun na. Ngam ultimo agdalos ija balay kat di na pa'y maaramed. Biyag ti doon niya ti biyag na ijay balay mare. Umayak man, Nana Saling. Nagtugaw ka pa'y Wilma. Agyaman ak naunay, Nana. Diyak makita ni Tata Borisyo, Nana Saling. Rimwar ka di? Adda iti silid may, nakaturog. Kaslada parikot mo Ada talaga, Nana. Anya nga iti parikot mo. Saan nga anya, Nana? Asino? Ay nawaw. Asinaw ti parikot mo. Ti ipag ko, Nana. Anya. Diyak man mo. Nga masaan ko a kursunada ti ugali da ijay nga manang Elsie, Nana. Amuyo ka di? Nangag ko sugsugsugan na ni Ryan asinaan na. Ay so, saan ba't anasaya at tikas tang aramid ni LCA? Dayta nga rod, Nana. Saan ko kumamat a patulan? Ngam pimudo takpanan tanagado sa una. Awan nga ni Ryan di tabalay, Nana. Isuarimwar man ng tidakas nga ugali ni Ipag Elsie. Sa dino ti ayan ni Ryan, aya. Ada kontrata na, Nana. Sagpaminsan langan nga agawid. Agkapya ka pa, Elsie. Ay, agyaman na tataborsyo. Ay, awan ka din ni Nana Salingit, ha? Adda tinapanan na apya ka di aya. Kunak no adda tagin ni istorya kami kuma. May papanitian niya, Elsie. May papaniti dayjay nga ipag ko a Wilma. Ha? Talaga pagburbur ka na ti darak, tata. Ah, anat inaramid na ayakin ka. Basta, kagurak, tata. Saan ba't ang mabalin aguram ti may sa ataw nga awan ti makagapu, Elsie? Ibagak man laangan. Ada sadsadot dayjay nga ipag ko, tata. Awan ti trabaho na. Ngam di namit mapanunot ti agluto no agdalos kumay ja balay. Anya? Narabyan kami ta nagawid. Bakit? Pila nga min, lakay. Bakit? Imay ni Elsie dito'y balay itay. Sapsapulan na ka. Apay ka naw. Pagsarita nyo siguro ti ipag na Madlaw amarurod ti ipag na ya. Ay nawaw. Saan damit gayam nga okay, bakit? Ay, kastamo lang timbagan ni Wilma kanyak idi naminsan. Saan nakanumot a kursunada ti ugali ni Elsie nga ipag na. Ti kunana pa'y sugsugsugan ni Elsie ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanumit kami na ta Wilma, bakit? Narigat kastaya. Dudwada lang harudin nga agnanay itinadya abalay. Sanda pa nga agkaalaan. Panagkunam lakay. Asino nga tati husto kadakwada. Usus. Santayon amakibiyang saliyang, bakit? Narigatin. Ang mga nuda tayo pati maagapo at dumakil ti iso dang ag-ipag. Mabalin ka di, Wilma. Di mo pagbalin na nasampayan ti banyo. Ay nawang, para pantilaang matmanang Elsie. Nagalas nga rod akitaan. Wan, ikatagtuin ton madamdama. Papakpakan ka lang arudan iti kabsat ko. Dugyot ka pa'y, sadot ka pa'y. Naa, agraman day tabanang kat pakibibiyangan niyo pa'y manang. Mas daawak matkan ka Awan pa'y mati anak yo ka ni Ryan. Ngam awam mati ko nam atulungam nga trabaho. Nagsaritaan min ka ni Ryan ti may papan iti day taba nagmanang. Di ka kumagpakalaing. Ti bagam kit day, talaga asadot ka. Ay nawaw, hapay abarsakan na kiti kaldero ngay. Tasan ang makatal na tinalawang ngiwat mo.
Amo, Mari Mimi, talagang awan ba inday dya Wilma? Ne, apay manen mare. Agasam nga binarsak na kit din iti kaldero itay. Ay nawaw. Ang mga nuad dati na isawang mo adi na nagustuhan, Mari Elsie. Imbagak laeng met nga ikatan na ti panti na iti banyo. Sigurado ka kadi, aday talaang timbagang mare. Kadwan mat, no apay nga min asaan pay laeng asinahan ti ading ko No siyak lang ti pagsaludsudam mare, nasaysaya at no pagsaritaan nyo kun ipag mo ti parikot iti nagbaetan nyo. Liklikan nyo ti apa, nang runakit may sa abalay lang ti pagnanaadan nyo. Inaldaw nga kita kayo. No dayjay laeng awil mati kadwak, awan lat amok mare. Adda nga adda ti apa me. Amin aparikot kat adda ti solusyon na mare. Agis istorya kayo ngamin akin ipag mo awil ma. Tapno agbalin kayo close mare. Binarsak ko kit diti kaldero nana saling. Kumkumpormimat nga minan ti lawlawatan na. Pakibiyangan na laaminan. Nabayagmatan nga agan ano sak nana. Anya tinang rugyan ti apayo iti ipag mo aya, Wilma. Sipod pa'y idi nana. Talaga asaan kami na close. Sugsugsugan ng tupay ni Ryan na sinaan na. Ang mga no adamot ti saan na anagustuhan ken ka, Wilma. Agraman nga mintisan ko pa nagtrabaho kat pagparikutan na nana. Ti kayat na siguro ket tulungam ti kapsat na. Maala pa'y mo't siguro dayta iti nasaya at asaritaan. Saan lang nga pati birbirukan na nana. Kaya't na sinaan nak ti kabsat na. Umapal siguro Talaga adyak maawatan dagita nga agipag, Mime. Dahil si kadi kan Wilma nana saling. Wan. Ay nanana, tunggal aga pa dakat umay agpulong ni Mari Elsie kanyak. Oray ni Wilma. Kanayon mo't nga umay balay. Ay man nakibiyang kanu ti ipag na. Sugsugsugan na pa'y kanu ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanu nga minday ta ang Wilma, nana. Di na mo ti tumulong. Sadot pa'y nga agtrabaho. Narigat ti agsasao, Mime. Amangan no panunutan da nga addat ikan kanunungan tayo kadakwada oray awan met. Agpada da nga addat ikam malina na nasaling. Addat isadsadot ni Wilma. Ni Mari Elsie met. Man nakibang met. Sugsugan na pa yan ti kabsat na. Iso akan ayon ko nga ibaga apagsaritaan daan na imbag ti parikot da. Uray siyak met na ang nana. Ngam agpada da met adwa. Awan ti agpakumbaba. Tunggal may sakit ipilit na nga iso ti husto. Agsarsarita gayam dawil makinana saling. Ay nawaw, anya ti ipulpulong dayjay awilma kanina na saleng. Tunggal aga pa kayo ket mapan iti ayan danana saling. Ngam na ko na ni Nana Saling, asaan na kanumat akanunungan ti kasdi nga aramid ti ipag mo, mare. Rumbang lang Feeling close launay mat dayjay awilma. Feeling close mapan agistorya kanina na saleng. Ay na, Mare Elsie, huston ti apa? Ay, talaga nasakit ki ulo kiti dayjay nga ipag ko. Win ata uray simple lang ang abanag ket padakkelin nyo, mare. Agpudno ka man kanyak, Mari Mimi. Ninsamat will mati manok mo. Ay nawaw, awan ti kan kanunungan mi kada kayo adwa, Mare Elsie. Agpada kayo nga adda kam malina. Awanan ka itibain babae. Anay ko, apaya ka lahat ngay bungot nak manang Elsie. Di ko nam ka de, kadyak maamuan nga gipulpulong ka kadanana sa leng no kasta nga apata. Di ko nam ka de, kadyak matamwa sugsugam ni Ryan na sinaanak. Wana, tanakasadsadot ka launay. Daytoy ti may bagay kan ka. Daytoy mati may bagay iti sugsug nga ipagakas kan ka. Anay ko, apay ngay doon na ngay. Di ko
ko na magkadik. Oy! Ano ti mapaspasamak din, oy? Ryan, lakay. Apa kasta ti lang ayo, Namambano ka naggapoy ti trabaho. Ngam kasti pala ang ti madanunak, mat. Ay, nawaw! Kanya tinagapahan nyo kini Manang Elsie. Bakit? Kalat nga impungot na tikabsat mo, Ryan. Apay ka no? Amo mat siguro no apay. Anya? Nangagkwasugsugsugan na kasi naan nakiti na minsan. Bakit? At damit lang ti punto ni Manang Elsie. Masiksikuran siguro ang makakitkita king ka nakailad lang tita. Kat, anya ko matipagparikutan na. Kat saan mat nga iso timang pakpakan kanya. Si Kaman. Bakit? Husto ni Manang. Rumbang laang agtinulong ta, Ay nawaw. Kastan. Nang runa ita, taon pa ita anak ta. Agtinulong ta agtrabaho. Tapno na saya at masakbayan ta. Gantap no makaornong ta laang. Bakit? Anya, kanunungan pa'y laang ti dakas nga aramid ti asawa, Ryan. Sadot ken dugyot. Di na mo ti agdalos. Ay nawaw, agsardeng kan Manang Elsie. Pinagbaga akong ti asawa. Nasaya at mga rod no kasta. Agpada kayo laang, nagdati nagkamalyan naman Nangag ni Wilma, tinaibagam kanyak iti na minsan asinaak ta sadot. Anya ti pagsakitan tinakam na katpudno mat. Huwag angam saan kumakas jay ti ibagayo, Manang. Concern laang ken ka, ading ko. Ay na, agsarita kayo ang nalapat iti asawak, Manang. Agkid daw kayo ti pamakawan iti tunggal maysa. Numabaling kuma, ket nasayaat kayo iti tunggal maysa. Sakbay nga agsubli ak iti trabaho, Manang. Mabalin ka diya makasarita ka, Manang Elsie. Kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan, Manang. Pasensya ka na, kadagiti dakas na naisawsawang ko kan ka. Uray siyak, mat. Sabay la ko mata mapakawan nakmat. Saan anasaya at asugsugak ti kabsat ko asinaan na ka, ipag. Basol ko matlaang, Mana. Sa dutak ngamin. Di ka madanagan. Agsapol ako ni ti trabaho. Tapno makatulong ak kanila kay ko. Sorry manan Maragsakan ak launay. Tanagpinakawan kayo adwa, Manang. Pasensya kan aading ko. No nagbalin kami asakit ti ulong. Ay na, tinapatag ita. Ket nasaya at kayo iti asawak nga ipag mo, Manang Elsie. Agsapsapol da iti bookkeeper iti pagtrabaho will maading ko. Amangan no kayat mo ti ag-apply. Anya ti requirements, Manang Elsie? Isend kuntukan ka. No kayat mo, agkuyog ta inton bigat. Complete wag pa'y dagiti requirements, Manang. Sige, bagaan naktulat ta no na kumpleto mon. Bareng maala akmat iti pagtrabahuan. Tapno makatulong akmat kanila kay ko, Manang. Ay katuan mayat mat ti pasweldo iti pagtrabahuak. Makaurnong kaasigurado ipag. Bakit? Dawil makinil si Tilimabas iti palaangan ta. Hey, may ti kakatawaan na siya ka. Nan kita man. Gani. Teka, umasidig kayo tawa. Bakit? Darasim. Ay nawaw. Isudang agpay sulakay. Isumot lagayam asaanan nga umay ni Wilma dito'y balay. Bakit? Panagkunakit na sayadan. Sigurado day talakay. Madlaw mo sa maysa, rumbang laeng nga agpinakawanda, tagpadadamot nga adda tinagkamalyan na. Nagkuyog kayo nagawid kan ipag mo, Mari Elsie. Nasaya at kamin ka ni ipag Wilma, Mari Mime. Ay kat mayat ano kasta, Mare. Naamiris mi adwa ti biddot me. Nagpinakawan kami matlaangan. Kinapudno na. Iti pagtrabahuak pa yan. Iti pagtrabahuan ni ipag ko, Mare. Ay nawaw, good news data, Mare.
At damot ang titrabaho ni ipag mo. Wen mare, matulungan na matlaangan ti kabsat ko nga asawa na. Mayak tiisam mo ita, mare. Naragsakak ngamin mare. Adamot tan peace of mind ko. Sa anak una yan na ma-stress. Inton sumaruno, no adda ti parikot, pagsaritaan nyo anasaya at mare, tapno saanan adumakkel. Da kayo lang agpayso ti ma-stress no agtaltal na kayo lang na. Wen mare, nagadalan mi kani ipagkuti kastoy ana pasama. Ay, nawaw! No adda ti di mo nagustuhan iti padam a tao, di ka mangibalikas iti dakas. Ngamkit di, kasaritam kat ibagam anasaya at kenkwana. Iti kasta, masulbar ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pimanaway, nagiti trabahador mo, perlain alakaw. Nasaya at matnukas na, tapno masukatan da. Nauma ak matlaangan iti kinaarte dagita atat tao. Asino ngayon ti purdiyaam amang ituloy ti trabaho da. Sapay saan pa'y analpas. Ay natatang, nagado dita. Ay nawaw, narigat tagsapul iti trabahador ang nagagayt perlain alakaw. Nalakalaang tatang. Mala, si kangarudin ti makaamba. Wala, saan asyak ti maawanan ita, tapi manaw da. Uray pupuutin da, tatang. Alawinay, agsapul kangarudin iti kasukat da. Tanalawa pa iti maraipan. Wen, di kay madanagan. Agsapulak iti kasukat da, iti kabiitan a panawen, tatang. Mayat samot no makipurdiyak pailaeng kani Perlin lakay. Anyaya ti paramid na, desi bakit? Agraep kami kano. Asino ti kadwa? Mapan ko kasarita ni Nana Gloria. Tauray dua kami lakay. Ay nawaw, kabagilan pa'y ayaman ni Nana Gloria at agrab, bakit? Ni Nana Gloria pa'y tikunam. Napigsa pailaeng dayjay lakay. Ala, takayon ti makamo, bakit? No kabagilan nyo, apay kiti nasaan? Mangrugi kami matlaang inton bigat lakay. Pimanaw ngamin ti trabahador da Perlin ket masapul amalpas ti raep. Apay ka no pimanaw ti sigod a purpurdiyaan da. Dahil tatadyak amo lakay. Awan mo't tinadakamat na iti nagsarita kami. Amo yumat siguro no anya ti aramidan nyo, Daisy. Ay, wan madam. Nagbalon kayo kade. Naibagak mat amerienda laang ti libre. Ay, wan madam. Nagbalon kami. Nasayat mat nga rod no kasta.
ni Nana Gloria? Napanlaang imisbo, madam. Mapan mo kitaan. Ibagam nga agawaan na tani, agalas 8. Nasken amang rugi kayo. Sayang ti oras abay bayadak, numala daw kayong agrugi. Wen, madam. Siyak to ti mangyag iti merienda inton madamdama. Awan pa'y mat alas 10. Paingay day tapirlay na nakaw. Merienda da Daisy ken Nana Gloria tatang. Ay nawaw. Day tala ang titid mo merindada. Ada ka di parikot tatang? Dudwa pandisay. Mabsog na nga tama dita. Nasaysaya aten ngam ti awan. Saan da mabsog no day tala ang ti ipamerinda manakaw. Ay na, di dan aginarti tatang. Di da pa'y agyaman, tada ti tinapay ken juice. Kita ang manta Diyos. Kasaladan numlaan. Ay natatang pagyamanan dalata, tada ti ipamerienda kadakwada. At dangagpaiso ng kastamay. Tip-tipidum ita. Nagagadamo piman. Sa maisa, saan anala ka ti trabaho da? Mabisinan dalaki din o kastala ang ti ipamerienda manakaw. Mabalin ka ding agtal na kay latan, no awan tinasaya at ng ibagayo, tatang. Saan mo't ada kayo ti aggas-gastos ka? Agmerienda kayo, Daisy, ken Nana Gloria. Wen, madam Perlen. Agyaman kam launay. Ibatik ti meriendayo iti lamisaan, ah. Wen, madam. Agmerienda kamin tulatan inton madamdama. O sige, da kayo matan ti makaam mo, taado pa'y tinaskan nga aramida. Wen, madam. Agyaman kami. Ay, nawaw. Daytaw, ti Diyos nga ipainom ni Madam Perline. Anya tiraman na ya, Nana Gloria. Natamnay mo't, kasla danumla ang anak kulayan. Ramanak mama, Nana. Pa! Tanumot talaga, Nana. Oo na yan, dayta Perline. Agraman to'y pandisal. Duwalaan. Talaga asag kay sata. Kasla nagtangkan pa'y. Ang mga noy di pa'y kalman dayta pandisal, Daisy. Ay, sapay mabisbisina. Anusan talatan akanan ti pandisal, Nana. Tapno saan ta mabisinan. Nang runak at awan pa'y mat alas 12. Barang saan akas ta ti pameriendada inton bigat, Nana. Saan Daisy? Kisayan talaangan ti balong tangain na po'y. Amangan kunak no day tapay a merienda ti pagsakitan ti tiyanta. Ay, nalpas mo't langan ti may sangal daw. Ay, naimbaglaangan. Tada may sukat iti asukar, Nana Gloria. Iso na lang, takas lang tip-tipid ti busta iti merienda. Ay, sanak anarte no may papan iti merienda. Ngam no kasdemot lang ti itid da, ay oray sanang. Iso pa'y kit di apakaalaan iti sakay. Day tangarod, Nana. Makapadismaya talaga. Awan sir-sir, biti merienda nga itid da. Makipurdiya ka di pa'y iti day di Perline inton bigat. Ipadas talataan, Nana. Kasanungay no kasdemanan ti ipamerienda na. Nayunan ta ti balon ta. Tapno sigurado, Nana. Ngam no kasjay manan ti itid na merienda ta. Santan tun ngagsublay. O sige, kasta nga raw, daramidin ta. Awan mo't ti pitchel anang ikargaak iti Diyos tatang. Amangan no inyawid mo't danana Gloria kang Daisy. Inala kon itay anak kaw. Adda iti kusina. Ay, kunaklakit din no inraman da nga inyawid. Adya kalaki di mo tin Perline. Pagbalin ng mga agtatakaw ti pada batao. Una, tamamirmiraot dagijay tatang. Anyat amok ngay no agraman pitchel kan basok kat kinursunadaan da. Ay nawaw. Adya klase ti kapanunutan da ita. Ay. Kumusta mo tinakipurdiyaan nyo? Daisy, bakit? Nasaya at matlakay.
At akatipay ti aramidan yung tumbigat? Agsubli kami inton bigat, ta saan pa'y analpas ti raup me. O sige, gundawayang bakit? Habang awan pa'y ti maaramid iti bangkag ta. Huwag Ay, anya nga itinlutom apang rabyan talakay. Balatong tay sumulang ti adda. Mayat daytan lakay. Agpeles ken aginana ka pa'y nga ron. Tamangan tayo tun madamdaman bakit? Isagana kong ti pagsukata. No kahit mo tag-shower, nakasakduak mo langan iti danong mausarang. Agyaman aklaunay lakay. Agsublida na Gloria kundi si itatatang. Isaganak ti meriendada. Da kayon ti makaamo amang tad. Nga ti ipameriendam kadakwada perleng. Jay nabati akamote di kalman. San ka di pa nabangles dayday? Mabalin pa'y tatang. At damot lang ti pansit iti ref no kayat da. Sus, hindi pa napalabas alawas ti pansit iti ref. Anak ko, sigurado anabanglesin dayday. Ni tatang mat. Mabalin pa'y dayjay. Nakaref mat. Ay nawaw, tipidem mo ti merienda lagi ti purdiaam. Kasta talaga ti diskarte tapno sa anak amagastusan, tatang. Ay nanak ko, kinaimaw, tigastangan aramid mo. At damot ti kwartam, gumatang kalatak kuman ay ti may sasupot at tinapay di ta tersina, ta iso ti ikapida. Isupay kit di apaggastusan, tatang. No agraman merienda, kat iimot mo kadagiti trabador mo. Awan madismayada. Ay nawaw, susweldoak mit ida, tatang. Nudiyo kayat, syaklaangan timangtad iti meriendada. Amangan no sabali kit diti ita judita. Anya? Anya ti bagayo, madam. Adda trabaho kita, iso nga itad kun ti meriendayo, Daisy. Ay, agyaman kami madam Perlen. Meriendayo daytan aging gatmalam, Pansit kan kamote dayta. Wen, madam. Agrubatak nga rudan. Kitaan nyo tar aramidan nyo, Di kay agbunto-bunto ngagtrabaho. Laglagi pa nyo, asusweldoan da kayo. Saan met, madam? Makitkita yung manwun no saan. Agtrabaho kami latta ni Nana Gloria. Anya ti may imbaga ni Perleng, Daisy. Iniyag na ti meriendata, Nana Gloria. Anya nga iti meriendata. Pansit kan kamote. Ay nawaw. Amangan kunak no nabangles manan. Dayta ti jakamu, Nana. Bareng saan Madimot ngagpaiso ti angot ti pansit, Nana Gloria. Ti kamuti ngay. Uray ti kamote, Nana. Ay talaga nga ing gagara day ta Perleng. No saan akurang titid na merienda. Nabangles mag. Anya lakit di matikastuyan ang mapaspasamak. Pagbalinan datan samat nga animal dito'y, Nana. Ay addaing tugot ko at tinapay. Isulaangon ti meriendaon ta. Ay, ano kastoy akanayon. Madismaya ti makipurdiya, Nana. Kasla saan damat a concern kada tayo. Kaputa makipurpurdiya tayo laang. Bayantan, Daisy. Ngaminton sumarunaw. Jakon kayat ti makipurdiya iti dayta Perleng. Tipiden da tayo malaw na yan. Nagkaray nga isot ti makaamo iti merienda. Ngam kastamot ti aramiden na. Ne, anya ti aramiden nyo dito'y kataltalunan, tatabukyo. Nangyegak iti meriendaan nyaw, Daisy. Ha? Amok ngamin ang nabanglas. Tinyag ni Perlin iti agsapa. Awate mo. Ay, nakababain mo, tata. Awate mo kideng. Ay, agyaman kami, tatabukyo. Pasensya kayo. No naladawak Inuray ko pa ngamin apimanaw ti anak ko. Diyo dakdak kamatin tinkwana. Alang yegak iti merienda. Ta sigurado ang makaungat dayay. Talaga ka di akas dyan ni Madam Perlin, tatabukyo? Sipod pa ide. Tip-tipidin na ti merienda dagiti purpurdiyain na. Kanayong ko ba abagbagan. Yung dinak ipangpangag.
Manulaang matitinapay di ta tersena. Isumat lagayam, tata. At datim imot na. Isu nga oras saan nga ibaga dagiti trabahador na. Ang muklatan aday tak kinaimot na ti makagapaw no apay apimanaw da. Di na ammo ti mangisakit iti trabahador na. Sweldo yo na nagloria ken Daisy. Agyaman kami launay, Madam Perlen. Awan anyaman na. Ayun gayam, awan ka diti aramidan nyo inton umay alawas. Adda ko mamananti sa bali nga ipaaramid ko. No siyak. Aglangan ak, takinasarita dak ni Mrs. Cross. Sika nga, Daisy, amangan numakaumay ka. Awan sapay mo ilaang taramidan nyo iti bangkagyo. Kasla isuti ko na nila kay mo, idinasabat ko igi paradaan. Eh, kwa, Madam. Pagpanunutak pa'y. Diyak pa'y masigurado ita. Bagaan da kayon to no kasanaw. Nasakit nga min ti bagbagik. Makabanog ti agrap. Kaya't mo ka di pa itagtrabaho iti dayjay a Perlen, Daisy. Saanan, Nana? Apay nga raw, akas diti na isungbat mo kunkwa na itay. Nagrasunak laang tapno saan ang maupay, Nana. Sa bagay mo't kit di ah. Ngam kasano nga rod abaliwan na tikas jay nga aramid na no agul uli magtayaw. Ay nawaw. Andan to siguro, Nana. Narigat ang trabaho iti boss, adi na amog ti mangisakit iti trabahador na. Pudnutan ako na yun, Nana. Urayan niya kumaameryenda basta saan anabanglas. Kantay mayat kumamot amakan. Uno saan, nayunan na lang ti pordiya tayo. Tada tayon ti makamu iti merienda tayo. Siyempre, di na kayat tatag tip-tipid ka nga raw. Lukas jay lang. Awanan ti mayat amakipordiya kan kwa na. Merienda pa'y lang kat imo tayo. Ang mga nubumaknang kat agraman tangdan tayo tipiden na magtan. Daytapay ti may sa pampanunutok itay, Daisy. Naimbag ko na tainted na latta titangdan ang nagsasaritaan tayaw. No saan talagang agreklamo ah. Nalpasan tira plakay. Makasta, awanan, ti paramid ni Perlin ka na kayo. Ada ko mapaya. Jakon kaya tag sublay jay lakay. Ha? Apay mo bakit? Naimot mo. Tip-tipidan na ti merienda mi. No saan akurang nabangles mo titid na. Ay nawaw. Makasta nga ron. Pudno dagiti sayang gusa nga imot dahi ta Perlin. Napanagnakan min kanina na Gloria lakay. Nagreklamo kayo kumaakan kwa na bakit? Jak kaya ti makiap-apa lakay. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Ni tatabok yun tupay nga amanak di na ipangpangag. Da kamin tulakit din. Gulo ano agreklamo kami. Di matan umay ni Daisy, tatang. Di na sigurong kaya ti makipurdiya ah. Iti anya aga po. Kat inted ko matitangdan da idi nakiraop da. Itikas di atratom katakwada. Namnamaang pailaan agsublita. Ay nawaw. Apay akasta kayon, tatang. Iimot kay ti merienda Perlin anak ko. Nusan ako rang, tayo nabayagmat nga istak ti itid mo. Nukas niya milaang, saan ka kuman anang tay? Pagyamanan da tamang tedaklat ta iti libre a meriendada. Basta siyak, maisalaang ti sigurado Perlin anak ko. Di mo amaw ti mangisakit iti tao a pinurdiyam. Ado ti kwartam, ngam kastamot ti kinaimot mo. Para merienda lang, iimot mo pa'y. Ay, nawaw! Simbang pagkamagaya mo, anak ko. At di mo lang nakasaritam, apurdiyaan. Awanen ti mayat a makipurdiya kanyak, tatang. Nanggag mo ka din tiya gwarwaras asayang guseng, may papangking ka. Amok day tan, tatang. Iso siguro nga awan ti mayat a makipurdiya.
Tanadamag dan ti may papan iti day tabanag. Ay, basol mo mo lang Hindi pa nga ibagbagakeng ka nga aywanam dagiti trabahador mo. Ngam di nak ipangpangag. Ura sino man anak ko. Madismayada no ti busda ket di na ammo ti mangisakit iti pada na tao. Uy, basol kun tatang. Itatawanin ti mayat ama kipurdiyaking ka. Ano sa mo na? Ano sa mon akong trataan dagiti ipaaramid mo kuma? Ay, diyak kabailan nga aramiden amin tatang. Sapay nagdadagsen at trabaho. Dahita kumati pinanunot mo, sakbay nga inimutam dagiti trabador mo. Ali rugya mo dagtrabaho, tapno isupay ti malpas mo, anak ko. Ay, nawaw! Di mo imutan dagiti trabahador mo, tapno di da mauma ang makipurdiyakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.